Hello guys, what is happening? Shwt mae pethau? Croeso nôl I PopT, Jed sydd yma. Ac wrth gwrs, Jacob. Ac heddi, ni am chwarae gêm o'r enw Impressions Roulette. Oh, nice spin, Jed. Oh, nice. Ni'n mynd I bod yn troelli'r arlein yma, a pa bynnag enw mae fe'n glanio anno, mae fi a Jed angen gwneud impressions o'r person yna. A mae rhywun o'r crew PopT yn mynd I roi canu iddyn ni, Jed. A beth ni angen wneud yw, ni angen canu'r cana wrth wneud yr impression sydd ar yr arlein. OK, dwi am sgorio Jacob allan o 5, a bydd Jacob yn neud yr un peth I fi, a pe bynnag sydd gyda'r fwyaf o pwyntiau ar diwedd y gêm, fydd yn ennill. Swnio'n good? Swnio'n good. Ond cyn hynny I gyd, cofiwch I danysgrifio I PopT. Roll like ar y fideo yma. A gwasgu'r gloch am y notifications gwylwch yn dda. Jacob! Yn erbyn Jed! Impressions Roulette! Ho! Cadi! Cadi? O west nawr, t'o? Oh, yeah. Oh, my gosh. Right, dwi'n trio meddwl nawr. Beth yw tret ti? Oh, right. Dwi'n rili trio meddwl. Cracking impression o beth, That's shush. Hang on! Fel, rydyn ni yma o hyd. Rydyn ni yma o hyd. Rydyn ni yma o hyd, tel. Ni yma o'r hyd, tel. Yeah, Jed? Ni yma o hyd. OK. Sorry, Cadi. Sorry. Tel. Yeah. Tel. Na roi 3. Oh. Hwna'n gredig. Yeah, OK. 3. 3 Diolch, allan o beth. Jed. OK? Bosh! PopT Bosh. Bash. Oh, donkey! Donkey! Pwy yw donkey? Oh, donkey! Donkey! As it was. As it was, chick. As it was. You know it's not the same as it was. And I like that boulder. You know it's not the same, man. It's not the same. In the morning, make wow. Oh, amazing. Oedd hwnna'n great. Diolch. Byddai'n rhoi 4 I hwnna. Oh, yes. Na gymryd hwnna. O'n i sti off script am I bach, ti'n bod? Oh, mae'n goffradu fi mewn. Ie, ti'n gofyd adlib. Good tell. Good tell. Well, spin and good tell. Oh! Nid y Chris Pratt version, right? Yr un greiddiol. Mae'n fel Mickey Mouse yn dweud? Na, mae'n good going Oedd yna? Yeah. Ddechan, torion enwogion o fri. Na roi 5 o'r rhaid fi. O, wa? Yeah, mae'n good. Generous iawn. Mae'n good. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Patrick Star. O SpongeBob, wrth gwrs? Yes. Yes. Ti'n gwybod y geiriau? Yeah. Okay. Okay. Devin Melon. Fel SpongeBob yn y goeden banana. Banana. Banana! Devin Melon! I fyny yn y goeden banana! Banana! Goffre? Yes! Yes! 5 fi'n meddwl. Oh, Fi'n great. Oedd hwnna'n great. Barod! So, Jed, mae'r scores mewn. Right. A'r enillydd yw... Jed. Yes! Get! Cofiwch I danysgrifio I sianel PopT. Gwethgu gloch, notifications. Y gadir, beth yw'r geiriau? Geiriau! Gwasgu glwch! Diolch! Ond tacw nes y pawb yn